Tomu do hari 6 teko tadaw ko onom doit maisot kopi posian do miso sedop te binay ko ngabi iso bagu iti bisop je lo dineti maisot kakadasan no maisot tikid do tadaw ko onom kiva do tomu pasar malam kabo tikid tadaw ko onom doit Chinatown kang kumay di. Daitin may soting agumog tun sina rating na dari tuhun do Thailand. Okto ko diti. Iti neti kamusta do Chinatown. Dait may sot iti kakadasan na may sot. Tikid hari 6 tay ko tadaw ko nom kiba do tomu. Tomu tay ko pasar malam di ho. Magikabo dio bakang kanon onuno po i kololoizan takita dia zuwa mantad hobi kuang do naikan ninaw iti na po nga talun alun tay kababazan nga tutubon di ho iti sabab no do tomu do dong misusodop iti nah iti na po timpunan iti osodu iti Obi kuang do 2 kilometer kang kuda iti sinodu iti tomu iti tumimpun iti do papadagang do gaung sowa tapito ko mamanaw no di kumado hiyayo kay kotu hiyan pengetakan non mizo misabo mitanak hiyan no di nakapagulon do siya taw ngono di siya di ya kay nakapagulo na sa kapanahod ti tikid do hari 6 teko tadaw ko nom niti tomu niti gumutuhon madidikot iti diti magikabo nagi tuhon na Myanmar tuhon na Thailand tuhon na Thailand nga tuhon na Sina paragang gaung sova t-shirt nga bi hapas pa diti luhian pangapapadagang nga video takanon magumo tuhon do Thailand iti do nikot iti do moy pagigium do kokotopon akakanon bahisan to angomula tay ka awa pagon hogo bagiya do sangyan no kiwado tomu nah itian pang kasut ngabi kasud tanak tangan ini solipal kamay di lagi padagang da bibit matiti bibit do kinutuan kako da iti kinutuan iti tako diho nah kiba nga bido titipunon di padagang nga bido tekakan ng panggang kamay mahugong nga bisiho kiba ditia nah anak siku nga video nah pakian udah sumbangan te ke Dharma ti tahud kamay di iba nagidu titi ya nah gumu papadagangon ti ikot ninaw do tomu diti mamanaw pa dito ko magigium gumu iti na pang gaung ngawi tumimpun na diti pangakanan teko ano na po tuva pa teko ano luning niya din no nah iya po tunog jangan sada di nikokot na di padagang magisiho amulah nabi diti nanas to misto nini imong padem himabat abi kuang do onom linggit kang kuda sabi na kong ngabi nah panggang tina pang
bogok kang kuliti pada panggang-panggang. Nah, mga manaw ko din. Gandum. Ya, kinutuan dari kang ngohoy nya sokoh, duwang podbat, kangkung. Oh gitu dia. Paparagang kami dia. Nah, idwanan meminggi bangku. Nah, itu na po nga tindalam kue kang kuda iti. Tindalam. Nah, magium ko ko kotopon, pambiday, butod. Yung mga podbat na. Ito pa rin, yan na po nga butod, kulingon diho. May kong ngabi, buling ngabi akanon. Gumuhin na. At ito yung puno di pangakanan na bukok itong tahong awin na. Tatanon. Sate liya kanya mamugo. Pinumon akanon o gumo na hinugo nga panggang dia nga. So kita ko dito mesti do obolisi ka. Ay so do abuli do patam na kalatas ke plastik kita ko obolisi nga dito. Ba obito ko po siya suti. Imbulotok so di pelan-pelan. Kinutuan na kampung baitina. Kinutuan na kampung manok. Ya manok yo. Kasi na manok. Ginuling, jagung. Tuba. Tapazas. Langahaw. Mangosteen kamay din na. Mo tito binay ko na ba? Yeah. Ito ka diha. Ito na po nga Chinese street ba ito? Ito po nga nando Chinatown. Chinese street. Nga tuhon na pa nga visinari ito nga nada dito na Thailand. Ang panday siya mo boss na sina. Do Thailand. Tuhon nil sina. Ito nga nada di na tuhon Thailand. Magyakan ito pinangabi. Ito na po nga badi do tikit harian 6 lah. Yo. Nah, ito na. Mentada talon lundo tiam sumubong magulit ti talon lundo kakali sambung nga di. Dia puton na po. Wadaw. Kamu daw dito na. Sumubong ka tiya, sumubong ka bago tiya kubo. Tina pa nga so samok do punganan de do district office boduhi hadi ka. Yung ko do hampun na siyang. Hampun. Hampun. Ito ini mo tuhon na titi paragang. Kalopok. Tuba bago yun. Avocado, mangosteen. Langhaw. Musim do hampun teko durian na titi. Mangko na di sabong tanako dari ate kapanaw siya. Op, ano? Manay ko ngabi. Sushi. Tino pang padagang do sushi. Sushi Japanese sushi na. Sayur teko kinutuan. Ano po yung kalo kinutuan na kaya sebenarnya sokoh. Bogok liha. Nangan na tuno Thailand naman kada bogok nanti ya, tansi do bogok sebenarnya mengawi. Buah naga amai di 40 baht 1 kilo. Dragon fruit 45 baht 1 kilo. 45 baht lebih kurang na malinggit sa kilo lah.
serangga sama ini. ที่อย่างนี้ตกไม่ตกนะที่งานแม่สอดที่ตกแม่งทุกวัน Jangan dia makan dia, pembidai. Pembidai. Benong ginuling dia dia. Ikan inau di titik yang api. Nah. Tiki do ada konom mau neti badi teko temu deh ho magi kabo ta kanon nakapaguho na dia sabom tanak litido ya dia susi dati. This is what we call night market in Mysot. Every Saturday there is gonna be a night market in Mysot, selling a lot of things, fruit, potato, jackfruit, lemons, and every Saturday night market. Biabas. Yes. Kinatuan. Vegetables. Okay. Ikut kinumutuhon na ito dito. So many of them. Okay. Look at them. Buying. Bringing home so many. Kailangan kita turis dito. Oh, yes po. Oh, okay. Sada fish. Hmm. 35 baht. One plastic bag. Rambutan. I mean 100 baht for 3. It's about $13. 13 ringgit.เอาแค่ปลาหมึกย่างก็ได้พี่100ครับเขาดูปลาดิ้นหอมBahingga ka no, cuman ko nga luputan ko takuli diti. Ahay jo na ginaw kay kat tomo diti dahil Mysot. Iba na gina hansat diti, musim na hansat yan na. Langaw hansat. Ang kagaba ko do ampun niya. Papato ni mati ya. Bikuang dapat nga perlinggit ya sang plastik ya. Imong nga perlinggit sang plastik ya. Nah, itu mga gogok. อยู่เท่าไหร่อยู่กำลังจะโทรหาเลยคุณใช้อวดไม่ใช่หรอ So we have come to the end. Semua kena di sadu oh. Kaninaw daw tamo diti.
Mereka kan luputan kuda kada di banyak tu banyak ngapi. Ang sanda ang siko ginawa ko pito kuko di titi gumu pada gangon di titi. Tiba ada rujak do mihun ya. Kinoing do tongsi do pokok. Kadang dia kayak ketiak ni pegang kelompok itu no penting nah punok do pokok itu. Punok do pokok man guling mo pada gangon dia megadi bago do kokot pon megado. Punok do pokok itu tongsi do pokok guling mo dia do di sana kelompok. Kuhit do pokok ya. Do di sana go do kelompok kan itu yang ngawi. Pork. They're selling it for you. Thai people love to eat pork, actually. Oke. Tapi pasang belakang tu si mandatang marisur kami pada di Sungavi, lebutan takudi peti hembusku, mata di bisop Jose ada tiga. Wah. Okay, bye. You buy already? I want to buy chicken for you. This one oven in the pot. Okay. Now I call you. Why I call you? You call me. I have to go back and eat rice already. I thought I want to sit down in Robinson to eat rice. They don't have already. But we have in the house. So this I is buy in the house for 2 Saturday chicken. night market, we call it. Yes. In Kadazan we call this tamu. Tamu market. Tamu.